Постоеше ли посебен предизвик за Беломорска Франција да се вклучи во овој проект? Est-ce qu'il existait un défi spécial pour la Guadeloupe Alors, d'être inclus dans ce projet? quand on me l'a proposé, moi je suis psychologue dans un établissement scolaire et je rencontre beaucoup d'élèves qui ont vraiment une grosse problématique avec les écrans. Како што веќе ви спомнав, јас во училиштето сум психолог и јас во мојата професионална кариера се сретнав со многу проблеми, големи проблеми кои што се резултат на прекомерната употреба на екраните. Тоа беше првата причина, постои ли втора, трета? C'était la première cause, ou deuxième, troisième. Erasmus? Oui, non, la première cause qui vous a poussé à joindre ce projet. Oui, de plus, en France, on commence à avoir un gros débat là-dessus avec la mise en place de lois pour interdire les écrans dans les établissements. Donc c'est vraiment un sujet qui prend de l'ampleur et donc ça m'intéressait de voir ailleurs comment ça se passait aussi. Да, бидејќи во Франција навистина тоа е една актуелна тематика. Бидејќи тоа во Франција навистина е една актуелна тематика и можеби тоа е една од најголемите причини кои што ме натера да се придружам во овој проект и во реализацијата на целите за овој проект, бидејќи и од љубопитство сакав да дознам како со тој проблем се справуваат во другите земји. Например, во Македонија, дали е прв пат, од каде ни доаѓа? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en Macédoine? Oui, c'est la première fois que je viens en Macédoine du Nord. А од каде ни доаѓа? Да, прв пат доаѓа во Македонија, во Венеду. Alors, je viens d'une petite île des Antilles françaises, la Guadeloupe. Јас доаѓам од еден мал остров на Антилите, Гваделупе. Какви впечатоци ќе понесете од Македонија? Quelles sont vos impressions que vous remporterez en Guadeloupe? C'est un pays très sympathique. Alors, il fait froid, mais les gens sont très chaleureux, on mange bien, donc c'est vrai que ça réchauffe. Et c'est un très joli pays. Je regrette de ne pas pouvoir venir en été pour voir vraiment la nature et un autre paysage. Тоа е една многу симпатична земја, многу убава земја, ама многу студена, многу е студено. Многу гостопримливи луѓе, топли луѓе и добро се јаде. Thank you.